chokurya tata obwaine bana tahine na buraro Yesu tugire mbabazi mukaba mbere chakumire orugendo rusikire tata tutambure niwe tugire mbabazi mukaba mbere chakumire orugendo rusikire mukaba tambura nitwe amagara gitu nibwo butunji obu watuhire mukaba ebintu byesi n'omushenyi otine mwisyo twerarikirire twerarikirire bizinesi okebyo n'ibikorwa inamani ekikuru n'omwisyo tugire mbabazi mukama mbere kyakumire orugendo rusikire tata orugendo rusikire tata tambura nitwe kare ni cece cyeshongoro tambura nitwe ukamasiba asimo mnoga uriyo nakushemera nanye nakushemera ate nanaza kushara muka bani wa presenter nyumba y'umukino no wasakuchikora kare tandika nakwakira brother kene iyo bari kunyakira program abareba TV West mwana himuri ebirashobe ninjato tubakira mwe n'abantu abarimbara barakampara abakurukiza Radio West na abakorera TV West mwe nantu baramusya kandi rizo twatari so umuntu w'amaje brother kene no mweta Emire best Emire kandi neteshongoro kisyecho nintekateka ubuntu murundi gwo kubanza kuzagamba cyeshongoro iki yes chasi yango wire kwingana chividiyo chasi wire kwingana chi yes ya weekend chikashokora Sunday mbwenerizo ni Sunday byeshongoro byawe ngana kuhurize ko ngati kumanya abo kuba nintekateka niwe uryo muravu nebyeshongoro byawe yes nanye nibimpiso mugisha echikoleta byawe y'umutano niki bro kene techo chibuzo chukomera tingu mabwa chene bebyo muta ninjananye kugira ngo ni foring in love nabyo nibishara mbikwizo mugishiyo not honorable nintekateka aho kuba itomu mbinte bya journalism twitereza ngo yuwenka wabuta kwehereza umugisha yes ukapresenting ukahurira wayehereza umugisha kandi nisa ngo none akureba ningo akurire tiyagerata tiyayebwe umugisha so it starts with you yes so kanye sije ngo aho kama kana agerezeho kubuza kintu echo ndikwenda manye ni chamachi cause tubire turigiramo uri yahangara yes yabwine video yeka bwine video twatirigiramo endera yensi yes icyeshongora kindi cyeshongora but also ati imbire nyino rutaro na music drawer wa radio cause ibyeshongoro no ureba nibikoratana kandi byona buri kimwe cyo nakijya demand hati angela ati nyiza kubanze iki ikora sage ugarage ko kashanga buri kimwe cyo nabagira bata but anyway we thank God for that gift and it's really a gift amina izo bakanwa inero ryaragiriro mwiramizo ukasima tumukamani kusima go cyo cyo ampire ninga toka chimanyaga ngo indi cyo specifically masaka ntakuzamwiramizo konka ahinku bandi hona yes buri haruna nyubungu kitera hati nkatujije mbabazi hati njanti okay nanye nyenda ngo nshabe umushongozo gwe owacha tujije mbabazi nanya piso muci so chimasima mukama tuwe bare Ramsia bari kutureba uyongero we yanshije umutongore n'ebikinsa byo byone
wow mbwene ntaka baramukize kandi kaja kamakara gitu nibwo bukiga ubu watuhire mukama ebintu byesi ninko mushenyi botinde mwisyo nabaramusya kandi nimanya ngo turiyo mbwire bwa mask na mbwene brother Kenneth yarikache kugira bati mbwenu nimanga turiyo mbwire bikonka nabacira kandi ombwirobo nko kuturutwena buri maharo nko kwembera insectuarize nimbara musumizira rya mukamuti Yesu Kristo mwebare kutotivesti mwebare kunkunda mwebare kutukunda kandi erizoba niye ryishara yitu brother Kenneth azana kurishiza manyuwa before ndakizire hano yes watijanga tareshara kama taine kasasuri atajine nabyo mbwene nico chumwe nirizo nagumiza mutereka nyonjera haryezo shara z'abantu tongere tsimba amajito kamanyarhanga yona kajya tumureka tuna no mugabe niyo siba to kamanyarhanga katujije mbabazi ago namazo wagamba ahashara nyenda ngo tube nto twatandikira yes umukaza wanje nakonde kicweka echa urya nanka urya hangara then kirejo kugira ngo kunayempereze guferwa ta mama then se umuyagarka yija ngo nasho yagira ata yagenda izobana rumwe banyuma yo kurwa habazire bawe uko urarosere uningo rateka tekero ngo uri habe cyo hati apana kuyeho umwirwaro mama hari kuza kufa akangambira kanje atazaruija kwiza ko mundu wamani akuza kufa ahari kuza kufa akuba nkanguma nawe nijukana ikintu cyakire kunshasha burko nefuna kashara inabe ninkora ayishomera undi kushomeza akabarwara isunka mutwara sankaye waraka mukuru wanje kana wakana shoma so nakuma nyunkante kashemererwa hoga so nguma ndiyo mwene jembereje yamar I know so omumbereje okunabemba mwine hariho no mukazi kuze kumureba yamureba we ikikanti yari njaka kimanye so omigambo y'ucenge tije hangushobore ati no jakuja ko muntu wabanje yakusigire ntandeje najati wotafayo atazarahanga kumpera umujija mwene hariho mugishogo muzire akakusigire ekikuru munonga bayira umukiriyo nchikuyamba nacho no basakushanga kiro kuyareze ku abazire bakurwa life kabita aho kwa maze kugenda nkija nashoboza akeshongoro na Hika University abo kandi bwe nashoboza buri kigezo no bushirizi yo bwanyesi yanaguma nimanya hope ketaro nkanta kujireba niye kushakonesha aranye kandi anti n'ubundi ntakure muhanda nkamusa nitwasa kwemerera hamizo muhanda gutaro so tinkujireba hope konka nimanya nkampuru muri nyiki kunjangu na hateka ko ebeta tomorrow so nashoza keshongoro ntuburi kigezo omurinye nkampuru no shotare nabantu ko abine so nyunkanye nango feeling nabo so nayishongora keshongora konkara ifiti yabonera ikagumiza mu yabambi natandika guma nintambura mpora nishaba ka school fees unabugana toka pera so nahirwa nafuna abanyamugisha bishop witu wa South Ankore yanje atereka nkoherezo mbantu banje ubundi bakakwira rohanga yantaho mukono bwo kuko mama yampira umugisha yanje ati ahoraze ni rohanga yampereza favor kuna mushikaho omwabanza aje atachika no bimanye eby'abacara bagira aho nyikikantu ndiraho kace nshiragaze bihize Tambura ryo rundi so kunabugana MP with hat honorable tumuzugu ni musima yanje ata hatutafaye tfizi na kujuhereza niza kutere mitwara 5 kandi mpako hereza so mwene ekije ry'imigisha handijo hati nkireba bujuruzo bi natanga kurenga uwamanye mbera yawe okashaba no ikabanze indeed so kurgobwe mukama yigoro rwiji washo hanga yigoro rwiji nashoba naheza father kandi yaba yamperere ho tuition nawo patire so nahirwa nafuna ndijo mushija Theo ye nawe yantera himtwa so fizi tuition yawayo konka kanzu mukatanda kanje umugambe mujanti nebe mbufunire hamaju mwende kangumize mu hamaju so haza ngumanisha abana music yanje nyantu mukama nkwase tinkwenda kwe promoting ahagani imanya mu nimpereziyo so nyambo bini wabintwara so inaniwo kubona ubukaburyo bujuriza bwanje akanyunkandi wantero imbira gando rinka intinde ntunga motija ha TV so nyunka nkiwaka kushagara
se shara ekabiko kusyo byona rahanga nkagumana imbe muhere nco cyenyine shigambo cyo wagamba nchibasa utaba hati konkaro hanga nateko kuchukora nchibasa nguko wachigambo tayine kasasura kuna keshara nkasiba majuna yantu company wantambuza namwe hari nizobere nimuka namujanta hatu no mamu kama nkankwenda gano njanto onyambo nyimusie nco namushabire tani ngushabonye umusie uyu musi music yanje platform yori impereza nubwo bujurizo bundi kugira ki so hati in fact ndiyo muri gishara still akora rose ngo right ka TV ka kugira ngo no music ankandi nchetenga kumkanta kari ngundahikaye so rahanga no rengo ibyakoze rahanga ibyakoze bikuru Tina best Emerald Studios za TV West amatayi witoro kutureba kandi turiyo tugamba amagaraje abenji tumukumanya numanye byeshongoro bye numuhebwe mucabwe byeshongoro bye kunga tumukumanya ahubwo no mucyo ino bujuruzi kandi kamarahanga mukorire byembabazi best Emerald omunaku yawo ukaba wamanyire byarahanga byo kujunwa ninga just ko rya ukirya kwicirizo kw'abaziri omunaku nkabana nkajunwa umucamushanje konka nkanta kumaje byukujuna yes mama yanje tujunwa mwana uhunga gehe so nyone njiri yanje akanje to hunga gehe na hata nayo buzantu hata kanjunwa mpunge gehe so ne okujunwa in fact kubafira aho mama kujaga kana hereza mukama munonga kandi arukutukura kandi ukorenga utashobeza abantu mama ni wambugana ngo murokore wambugana kurokore mpaka bahikana kumbona boneseka iti yambone yambona abonesa bakamwanga kujunwa yara umuna kumpango munonga yesa kandi aragabure yanje kuburenjiri so bamwanjiriye cyo ngutiya tiya ishirize byeka nkebyo kare so nahura ninyebuza omuntu wakwereza ati wambona abone sote so hataho mukama yagendana ni muharabwa abukanye nkanjunurwa ndikumantu no kunga gehena bibonire hata mama we nakuyareba warebe nakuyaba nyinjazi uriyo rukwereza so nkiza rahanga ubgaraka mushara zanje kuyazure na nyuzo kujuna aho mama kuyanza turohisha kwija kubaje roza kushoma rahanga kuhereza umugisha so bugure nsimba amaju nchakare feva njifuna so nagumana njatuke noza kungaraka ni mango hata atanakunda kujuna so omuhanda gwanje gona nkaba najurugwe ntagenderire ahabo ubwana kantine nabibanje tiyitise byo nje ntari kuzireje nyembe ni sister wanje ariko nje tinkibe kwijo namujyango tinkibaho so najunwansyo but suddenly rahanga umuhanda gogo yanjirije imbabazi yagumanangara kamu nyoko nimanya ngo kuzikwa kwa rukaryo rutara kikakitambi aha abanyabuzari basasire kugarura mu bintu bindi hati nkanyo wagambara mawe kagamba ine binte binko batakorenda kuhurura koze ne binyisiye bintu bingi munawe konka amusore kugarura utafaye okuzikwa kwe rukaba ryo rutara aha kuba obu bamutera storage bakaticwa so bajya ngo mubareke mwe nitwe in fact tino amanya ngo tukagira feature hati to bakajya ngo mubureke ngo umukazo bakanamo nakufa so nubwana mubureke no guhisha kufa usifa so ni cece cha kandi to ine na mugashoro na rwatarwo mwene tino abarenguro iza kurga so twaruzinga tyorandi konka kaba yashabira cyasi yaje tubisho muntu yakuzikwa kanisa so chaka hiri kugira ngo kabatura mu kanisa reverend byati it's okay hatara kanisa nozikwa so nuko yazikirwa kanisa in fact urufurwe kare nka conference harbo n'abantu abajunirwa nijikara mukazi w'umchaka jata cogo mukazi wambura ry'umushanduce so ndwabe urufurwe rukaje basyomboye abanyabuzarabo orabasasire basyobwire no batayira ninga connection zikasharuka arabintu kabasasira by the way okonuko yesi yabenaga bokusasira kusasira aho buryo mwari kumanya mudosheme ko bano sasira dosheme kano sasira hataho narakwendo sasira so kabasasira nkabasasira mukamasi kare katugareke aha music musasira ko twari umbujurusi aha ekishongore cyo cyatamburana Ocheshongoriro mbwiro bwako ncheshongoriro mbwiro ekigenderwa cyacu kibikiri ekigenderwa cyacu ibyishongore byinji no mancha kweshongora abantu unchikubuga navyo ntumura nchikubuga natembera yes you get konka this time mpurena jant now because no manya omoshongozi na no muburuzi na nimo presenters nimo mukukira yo ku delivering a message
kurakukaho aha abantu abashitamye umuka so nushanga ni ishara ya buri muwe n'uriyo mukoryoko konka this time isn't now obwo bagambira humura obwo bagambira imbera yes obwo bagambira degree this time ekatushabe hamwe shara kandi cyo mbenya ntitwena hamwe Tambura Naitwe mbenza kandi Tambura nanye konka nzent kebe general nashitama nareba na mwana mutoreka TV ono ya TV westa makuru oro umuntu ainabana ncho ajuro to umuntu ambuza tingure maski ntinde cyo kurisa abana ba hari imbere zukushasha zikakushobe ocuba no sasa ubwo wabayina aburgo cyo kurya hato bugana umushazi umureba harguto nembere yibarene batanduka umukasasura tekigizireke mwene abakwetenge mbabazi nashanga bari biyo so na entereka njukore nka general president tugire mbabazi mukamatwena oracurra hiyabari na wasimba maze tunomanya reka nje ningeje shara tugire mbabazi abantu bari hano basiga hamwe akagabo abandi barwana abandi weno esero makavu emero miliyoni fa ibintu byona eseriyo negireti abantu aba binje bari hano batureba nubagambira kigambo uhiro h'ikishongoro hariho umuntu akaba akatebeza ngo kuyabe na amwene kuza gumiza no mujunga kaja ngo a drowning man can cling on the serpent mwenu no wasaka nogwa konko churura nke chaguma oba ninjoka ojote aho so akaja ngo akasigira kaho akarinka kahuza konka akana kato kamuja katuriya onje kuya hati faith eketoro akana rengo rudari nabo mizina konka akajatire chobwe mbandi amasiku ganje umujungu na cheta hang in there cling on to that hope the campaign haka kakuza akaniyumanya hino wanja nguyakunya so obutu ataisha nakaza kari kahuza kutine na faith obani ofaga katayo konka bwen reka hanging in there tamisiriza kahuza ko tugumisiriza ko buyambe nubuza kwisha turinde mukamba amen yebari mnongo banyani bita barakutureba Agent TV West kandi twine best Emily mutwire n'umuhurira byeshongoro ari nabyeshongoro binje mnongo twire ne bayisomugisha bene rizo twashara mukumbaritera twire na ishongoro byeshongoro kumurize mutama ahabuko beki ebinje byabagambira bayida n'ubujurisi byeshongoro byo binje n'ubujurisi ninyasiga nabo ninyeshonga wenshi ntwantu twine mu buzaro mu mbira zitarabire muso obi problem exactly so abawa watunga abantu binji mnonga inecho bari bagamba kandi masi no muchana girati beautiful song best Emily brother Ken thanks for the encouraging thanks for encouraging us always. God bless you more. My regards to the family of Reverend Elina Marovu Mukora Chabjimbi Garabshen. Stay safe, but above all, never forget to pray. Thank you so much, Nomucha. I can't wait whatever over in Zerwero. Joa Burtaya, thanks for the show, brother Kenneth. I'm live live in Kampala. Greetings to Mr. and Mrs. Rutaya Jose of Kachigane Kampala. Then Shafra Murinde, thanks for the show, brother Kenneth. Jomar Kampala Nakawa, na Mrs. Jandar Mam Keren Murinde brothers na Amon Eric Johnson, Rodson Ezra, kandi Musanet Najat. Oh, Emily, my best. You're so smart. Thank you. Tambura Naitwe, yatau Tambura Naitwe, yatau kwa imonji bwalavu. Samwene churu kumanisa kwa jumu lavu neche shongorecho. Ross masanatuishka brother Kenneth over the program. Wow, it's a nice song. I have even downloaded it. Thank you so much. Sharing in our because it's a very good song with a very good message. I'm not Thank you so much. Joshua, I love that singer, best Emily. Thank you. Oh my God. Musanet Najat brother Kenneth tell Emily that she is the best and will always be the best. Thank you. Yes. Amos Johnny. Good morning, brother Kenneth. Thanks for the show. Best Emily as well. So smart. Thank you so much. Thank you. Then thanks for the show, brother Kenneth. I'm watching from Urshere. Greet for me, all students of Urshere Christian High School. Thank you so much. Say hi to best Emily. Thank you. Ndiyo ninjeza kwiruka ngombwira bwinji munonga na nyendanga messages zuhure. Then Bunajirati here watching in Ushenyi, Akanye Sije Arvin, thank you so much.
mukama niwe akomigisha mpurugiza mu masharuka abo bari best emily live in Jinja bari nabo we bari munonga kandi Ken Abrams bo bari munonga ni waja ngo rino tureba kandi mukamaranga kwereza umugisha messages nyingi bya izi noza kuza munoze irebera noreba abantu irava ibakwinire konka kandi umuryona tubasima mwe bari munonga kandi okunda best emily na nebye shongore best emily turi kugendera kuhendera okweshongora kwawe nogura no yindo henderuta brother Kenneth okweshongora kakwanje mwene chimaisa ngwambuza ngo what do you want to be yes no ndokuba tdeko no mara umuntu kukwenda kashanga umuntu bajango ogogu akakora mwene akakore izina rye turartine wigorofa mwene ushanga umuntu arya atwanyisiye kandi kanka kuteleza Facebook ari umwana promoter ahira amazina ajya kuri yanga bashongoza ubona baryo mu kirasi kamba gambere character zabo mwene kurobora ni ngo representer ganti brother Kenneth akabira ryo umuntu uri kuchakura tantandika so kwarije yo mbe ni in fact mbe ni ndeba hanga kuko umuntu shemeka ndi mwana murokore konkatire hajati nyanyiheyo nkabaye reji hatanashitama nkamhero haza kunamba nonga tonkabishita mwana kwashira emire abenayita habishaba maja tumushogu atogwe hat kuri yakuborwa ino mukirasi mwana kwashara emire mpreneje ntukonka kandi imotubirenge byo kuzana konka twineshonga yo kusima mukama haza tirero ko ka best emire atanakishe akakuchakurwa abana bono mukirasi atkandi kaboni mwana kuwana ogamba description uko tunovura nonda nahura najant okay so iwona uko riyo nondeba haza uburunji tuburu tuchuru hicanga ruhanga ngondo go yibiri kuzazitambara nziza yose harimo emwine Yesu bajara hemene so mukurugayo tino wabanagira mwini yabuza ntahiya yetubishika twantara bako mbitini sabiyamani yaza biyatoraka enoga yakamuje tumusha wotine Yesu uko atine nwe aryo wamani mwana kuwa na kigambo tasute panka comments za mpango umaninja ndi okwepanka tukuru akani imanya ngo harhogwe uri umuriwe uri kuneta nakunda harhogwe uri umurinye uwabantu barukunda so izubi ryarindigaho hino rugaruka kumanya mwana tine chinkwe panse cyane so chinkuranyira ngo nkomisha mwana mukoshongore cyindafunemo nyowe my pride okushemerwa kwanje ni nkufuna munonga umuntu out there yangira ati kuwano eshongora nahura nagaruka muna manager ntabwo nanye nimbere abamu nubona kanta 100 award echo ni kimara umuntu waje ati cyo chimpiso mu chat atanayise mama twena twara twasibo mu twashaba that is it echo nchitini se chishabira mukama kugira ngo ku iraka ryawe hiri yashobora rakahikomuka y'umuntu akasimba maje akashaba ejo spirit nicho the richest in the world nicho shabamuka yabari munonga obwire tumwana witsi konka turi kwendera iki twagenda takigambiraho kabari yo notifikansa concert kandi COVID-19 yataha I know it started you chikakushasha chakuteganse ko watiri mu sente hineron zezo wabire ukwasira to ubundi twakwemerera aho ko mwana noza kugira utunoshanga uryo mu nyuma y'imiteyi ukaba watiri mu sente nyingi kandi tugira amasikongu natwija kujibona yo ronchejo ninga ronchejo of course kanti yemo sente nyingi konka kwata muroni akatar muroni in fact no kusima abantu abayemereye nani umuntu akaje to ine koza de kankutere hasmo organizing so nimba sima kwiye wonkata mucinji munonga mwe nuko shanga hatine cyo kubasa no kurya uri no investing mu concert ejo konka to kamanya ruhanga no wakumanya kwiyeho ni manyangu ruhanga kiryo mu hwezo witu ebyo urutaro kurra nituza kwiza mwene kushemererwa omwako gundi ninga mwana hitura abakati nako kumbuza ngo hatu expecting it mbaje ntine cyo kupuraninga tukiryo muri yere tusubire so ahitura abikomoje nimanye ruhanga nakutigurira ho ntuza kushemererwa hamwe bakanja nkonke mbere Yesu y'umwene tukuze tuza kwiza so tukwendera other artists abamwe they are crying of course wimbera yensi kuko wajigamba how do you survive umurimba ro konka mbwende ruhango ngo ndumurunje no manyangu cyahandishwe cyo kugira ngo kandi muto hatu kuzira tinkarebere
asugirwaho n'ingabane basabye ningeje umucaba mama na ruhanga we gukankura tine cyane nako kugira ngo muze gutera nkaharayini in fact arabakaza we nashaka kumutera best emere twenkaka akace umunzi muteraso ruhanga mperiza umugisha tinkashabirize mbere kandi in fact ni impereza n'abandi mwene ruhanga naye bare ico mwene umuriye situation tikugira ngo ndiyo mugiga ngo ndiyaho nyine konkatristi aneberira amperiza hako kuriye kana konkasa kwereza ko nabutaye ikigambo kimwe ababeshongozi batahi bawe na nabakureba twimbere bambi abeshongozi batahi banje nimba kunda bona nyowe mwena na mnonga abeshongozi bedini mwebare muhamera aho twongere kubuje njiri kandi mugumiserezo muri yobwe ni mangu tubwanguhi konka no kugumisereza no kuyambana eco ine umpa nanya you will give you abana ha food abana ha sente ukugira ngo turabe muri geje mbera aha muhere twangure okay all right kandi abarukutureba abone cyakiri cy'abahurikiza nyine cy'abeshongozi abarukutureba mwebare kunda best emily mwebare kunda bishongoro byanje kandi hari abantu bakagamba banje ngo mwene wahikamu arad ngo turamusigamba maziraki wagenda taramukiza aba life healing ministry ndiyo ningiza ba aneti kanyama wamura mukize papa abantu ba life healing ministry aba WhatsApp yo na Facebook hari abantu bari ya Facebook abo kutabita kashana kahikana jati nyabo utakagenzereranya ndakuja ndi ninkandi ya TV west kurchiza nimba sima mwena mwebare kandi mureke tugumize muri geshara ruhanga tugirire mbabazi okay aba group ya wabaramuje aba team best emere mwenda bakunda nimba nyuma wakuza kure kare mwabare mnonga banywana bitu au tukarengaho nanye program aho ntuntu kuza kugikomya nza kugenda na best emere oga kandi harimo natamu ekitambo cya misa mutahi wanje beno kimanya ngo nza kwa ntukora sawe ekitambo cya misa then shamukaga ntwisha na program ya Anglican Church yo kushaba kandi tije kuba nuferwa ntenda tsende n'cyeshongoro humura kandi cyeshongoro cyo ne cyandi it's my song it's a dedication cyeshongoro kurwa brother Kenneth humura bas ntibendeza cyohereza obusinje emere nako shongora mukace ari banzotema kapera nobwe mbera yakwishe bizu bikarengana humura nankibwe esente zikabura emere kabura humura nankiwe ejawe humuroshabe omwesije omukwikiriza. All right, thank you so much and brother Kenneth okusesande ndivyo mukamara hanga karachikunde mutakarga tingwese.